hari ibintu bita non assistance de personne en danger, kudatabara umuntu uri mu kaga, kandi ni inshingano za buri muturage. Ibyo nabyo nizera dusanga warebereye umuntu ari guhohoterwa uzajya ubibazwa, kuko amategeko yashyiriweho twese. Hari ikintu rero nifuza kubabaza. Tujya tuvuga ngo u Rwanda twifuza. Bantu mukoresha imbuga nkoranyambaga, imbuga nkoranyambaga twifuza ni zimeze zite? Ni zikoreshwa zite? Icyo gisubizo buri muntu wese uzikoresha akibaza. Mwibuke neza ko icyo ubibye ku mbuga nkoranyambaga byanze bikunze uragisarura. Uragisarura byanze bikunze, mu gihe cya none cyangwa se mu gihe kizaza. Ubundi butumwa ushaka kugenera abantu. Urubuga rw'imikino rusa nk'urwabaye urubuga rwo kugingagurana, rwo guhangana, rwo gutukana, rwo guharabikana. Ese ubwo ni ibiki abantu baba barimo? Mu minsi yashize ubwo twaganiraga twigize kugira abo dukebura. Icyo gihe biranambabaza, inkuru yanjye muragenda nari nabahaye siyo mwavuze, aba ari bo mwivugira gusa, ariko ndakeka mwarabikosoye n'uyu munsi muri bikosore. Muraza kumenya uko dusanzwe dukorana, uko mugenda mukata inkuru, kuko kiriya gikorwa cya mbere mugomba kucyitaho. Dore mvuze urubuga rw'imikino batangiye no kujujura. ntacyo byose ni kubw'ineza ya rubanda. Muzamenya igihe mubishyiraho. Urubuga rw'imikino kuki barugize abantu bamwe abitwa ngo ni abanyamakuru b'urubuga rw'imikino? Bagize urubuga rwo guhanganiramo, rwo kugingaguraniramo, gutukana, guhangana, guhanganisha abafana, gukurura umwiryane, amatiku, ibintu bibi byose. Mu minsi yashize hari abo twiyana, ubutumwa buratangwa bisa nkaho bihoshe. None twabonye hari abonye. Icyo nababwira, ntawe tuzongera kwihanangiriza. Buriya ni favor tuba ubu ni ubwa nyuma, ubwa mbere n'ubwa nyuma tubihanangirije. Ubundi tuzajya tugutumiza witawe urwego rw'ubugenzacyaha ukurikirana. Ibi bintu bicike, bibihiriza abantu. Ureka urubuga rw'imikino abantu baryoherwe, ariko urasanga abantu baragingagurana, ukibaza abana bararezwe bavuka hehe. Biranababaza. Hari abantu batukisha amazina y'ababyeyi babo. Bantu rero mukora ibiganiro bya siporo, mureke guhanganisha abantu, mureke abantu baryoherwe na siporo. Mukora ibiganiro bya siporo, mureke amatiku, guhanganisha abafana, gukurura umwiryane, ndetse no gutangaza ibihuha. Ubwo ngubwo abo mbwira barumva. Ba Lorenzo hariya ni Musangamfura na Rigani Rugaju, buriya ntacyo mwigiye kuri bakuru banyu? Nta somo mubona? Murangwe n'ubupfura nk'uko amazina yanyu ari kuvuga. Muvuga urubuga rw'imikino, muryohereza abantu, mureke guhanganisha abafana no kwirirwa. Ariko muzi agaciro n'uburemere bw'iriya mikoro muba mufite. Muzi agaciro ka mikoro. N'undi wese ukoresha imbuga nkoranyambaga ufata mikoro, muzi agaciro n'uburemere bwa mikoro. Niba ufite abantu 3,000, ubwo iyo ufashe mikoro uvuga, ni ukuvuga ngo ubukoresha inama abantu 3,000. Noneho hariho n'abagejeje kuri miliyoni. Sibyo? Buriya ni ukuvuga ngo iyo ufashe mikoro uvuga, ubukoresha inama abantu miliyoni. Icyo mujye mukibuka. Ikindi nganaho ikintu cyo gusesengura imanza.
gusesengura imanza biratangaje iyo umuntu yita ngo ni umusesenguzi w'imanza, aho gusesengura urubanza ugasanga arasesengura umuntu cyangwa arasesengura abantu. Nibatandukanye gusesengura imanza no gusesengura abantu. Iyo gatse mwayikuye, iyo courage, uko gushira amanga mwabikuye. Mureke gusesengura abantu, nimusesengura imanza ntawe babujije, ariko mureke gusesengura abantu. Biraciriritse pe, biraciriritse cyane, biragaragaza imyumvire y'ubusesenguzi umuntu aba afite. Gusa rubanda ntirwiga, nta nubwo rwigira ku mateka. Ubu ntabo tuzi ibyo bakoze uko byagenze, ubu nta somo twagombye kuba dukuramo. Hari umuntu duherutse kuganira ku bijyanye n'ubu busesenguzi bw'imanza bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ambwira ikintu ngo akabaye icwende. Kuvuga akabaye icwende ni iki? Nagize amatsiko yo kumenya icyo ashaka kumbwira. Ikintu akabaye icwende bivuga iki? Yarongeye arambwira ngo, ataransobanura akabaye icwende akariko, yarongeye arambwira ngo bicaye ahantu baganira, ngo yumva umuntu umwe aravuze ati, turiya muntu utaramera n'umusatsi arongeye kandi. Ubwo icyo ashaka kumbwira ngo kuko mu igororero baba barabogoshe umusatsi, akiva yataramera n'umusatsi ahise yongera. Arambwira ngo akabaye icwende nako, ariko jyewe ndaduta. Ubwo rero akabaye icwende rero ku mbuga nkoranyambaga sinzi akariko, ubwo tuzagafatanya kugasesengura. Ariko abafatanyabikorwa beza, abanyamakuru, ntabwo iyo tuvuga ibintu nk'ibi tuba tugira ngo tube muri sosiyete itunganye, sosiyete yubahana, sosiyete yubaha inzego, yubaha ikiremwamuntu, sosiyete idatesha agaciro undi muntu. Ntabwo kugira imbuga nkoranyambaga ni ukuri ntibiguha ubuhangange bwo kuba ushobora kwataka abandi bantu. Abantu bigize aba expert, ariko ntibatinya no guseba. Hari ibintu umuntu avuga, hari agasesengura ukamureba ugaceceka ukavuga ati, reka leta yacu yaduhaye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, reka tanga ibitekerezo, reka duhugurane. Abanyamakuru mujye muhugurana, kuko ntimunganye ubumenyi. Muhugurane, mubanze munasobanukirwe akabaye icwende akariko. Ariko kandi ikindi wenda ngira ngo mbibutse, abavuga cyane ku butabera ku mbuga nkoranyambaga siko baba babusobanukiwe habe na gato. Hari abasesengura imyanzuro y'inkiko atari ugushaka ukuri, ahubwo ari ugushaka ubwamamare no kumenyekana. Iyo uwitwa social media influencer yishyize mu mwanya w'umucamanza, uwahohotewe akenshi usanga aciriwe imanza kabiri. Ngira ngo rero twasoreza ku kabaye icwende. Ubwo ni umukoro, mugende namwe musesengure. Ubwo nitwongera guhura tuzaba twasobanukiwe akariko. Murakoze.